Oddelek za mednarodno sodelovanje študentske organizacije Univerze v Mariboru je včeraj na Štuku pripravil praznovanje 20. obletnice delovanja Erasmus Student Networka v Evropi. V Sloveniji deluje 5 tovrstnih organizacij, v Mariboru imamo kar 2, tako da tudi študenti, ki pridejo sem na študij v Maribor, imajo pester nabor projektov. Koliko pa recimo številsko študentov, ki pridejo vsako leto študirati v Maribor? Torej tudi to nas veseli, da se ta številka vsako leto povečuje. Tako imamo letos v enem semestru tu okoli 200 tujih študentov. Prihajajo pa predvsem iz držav, kot so Portugalska, Španija, potem teh vzhodnih držav, kjer še tudi bolje poznajo slovenski jezik, pa tudi nekaj študentov iz Turčije in Skandinavije. Danes pa imate tukaj na Štuku veliko zabavo. Kaj vse se bo danes dogajalo? Torej danes pa smo za vse študente, torej ne samo študente na izmenjavi, pripravili pester program v stilu 80-ih. Predstavila se bo skupina 80s Project. Poleg tega bomo razrezali tudi zelo veliko torto, pa zraven še pester program, kot je laser show, pena party ter kolo sreče. Hello, Freddy. Hello, nice to meet you. How are you? Nice. Very good. Getting ready for a big celebration. Yeah, what is happening today on Štuk? Today is happening the celebration of the 20 years of ESN, all around, ESN is Erasmus Student Network, that is active all around Europe, in 42 countries, more or less. And why did you choose Slovenia? Because first choice I would choose Spain. Yes. But all my friends in faculty and professors told me try to go to Slovenia or to other countries that there is not a lot of Italians. I had one friend here last year and he motivated me, said me the good things that these have, and I can verify now that it's true. How do you like it here? It's great compared to Italy. Did you learn some Slovenian words maybe? Zdravo, kako si? Yes. Jaz sem Freddy iz Italije, iz Neapolja.